Mwaramutse neza igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu Rwanda ndetse hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru ni menshi azindutse avugwa, ndaza kugaruka ku mirongo y'urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mbere yuko mbabwira amakuru yihutirwa kandi agezweho muri aka kanya kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitike ufite ishyaka rya Dalifa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Madame Ingabire Victoire Umuhoza rero turaza kumugarukaho cyane, tunagaruka no ku ibaruwa ikomeye cyane umuhungu we yandikiye abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mbere gato yuko tugaruka kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, reka mbanze mbagezeho amakuru yakomeje kugenda avuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bitandukanye ku mirongo y'urugamba, aho M23 ikomeje guhangana n'ihuriro ry'ingabo za leta, cyane cyane muri Uvira niho hakomeje kugenda havugwa amakuru menshi cyane, aho imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta, ubwo ni ukuvuga FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse na Wazalendo. Ku munsi w'ejo nibwo nageze ku masaha ya saa 11 nimugoroba nibwo nageze mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma rero ngerageza gushakisha amakuru yose bikomeje kugenda bibera mu burasirazuba bw'iki gihugu, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Mu baturage benshi twaganiriye cyane cyane, ndetse kandi abo nagiye mvanaho amakuru, cyane cyane amasoko yacu yizewe y'amakuru, cyane cyane ku bari za Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, atubwira ko ku munsi w'ejo abasore ba General Sultan Makenga bari bamanutse ari benshi cyane, n'ibifaru ndetse n'imbunda za mizinga, aho bari bagiye gukomeza urugamba rugamije kubohora uyu mujyi wa Uvira. M23 yakomeje gushyira imbaraga cyane mu gushaka uburyo yabohora uyu mujyi wa Uvira, kuko ni umujyi ufite icyo uvuze ku mirwanire y'ingabo za leta ya Kongo ndetse na M23. Kugeza amagingo anga bivuga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi nizo nyinshi cyane ziganje muri aka gace, aho zahawe isezerano ndetse zihabwa n'itegeko ry'uko zigomba kurinda uyu mujyi, yaba ari itegeko ryaturutse i Kinshasa kwa Perezida Felix Tshisekedi, ndetse kandi n'itegeko ryaturutse kuri Perezida Neva, Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Rero bahawe isezerano ry'uko bagomba kurinda uyu mujyi mu gihe uyu mujyi utabohorwa, ndetse ihuriro ry'ingabo za leta zikazongera zigafata n'ibindi bice byigariwe na M23, ko bazagororerwa mu buryo bukomeye cyane. Ariko bisa nkaho iri sezerano bahawe batazabasha kuryubahiriza, bitewe n'uko M23 ikomeje kubacana umuriro mu buryo bukomeye cyane. Ku munsi w'ejo bivuga ko abarwanyi benshi cyane bari bayobowe na General Sultan Makenga bagiye bagaba ibitero bitandukanye ku ihuriro ry'ingabo za leta, ndetse amakuru akanavuga ko hari abarwanyi bamwe, cyane cyane abasirikare bamwe mu gihugu cy'u Burundi biganjemo abo mu mapeti ya Major ndetse na Captain, baguye muri iyo mirwano, abandi bahungira i Bujumbura, bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Aho ni muri teritwari ya Uvira, aho rero imirwano ikomeye cyane, aho bivuga ko M23 yamaze guhindura strategy y'imirwanire, uburyo bw'imirwanire bwamaze guhinduka cyane, aho rero ifite intego yo kubohora vuba vuba ibice bitandukanye. Andi makuru ni ku munsi w'ejo indege za drone ndetse na Sukhoi 25 yiriwe izenguruka muri teritwari ya Masisi, ndetse binavugwa ko rero M23 hari zo yagerageje kurasa, ariko ntiyabasha kuzihanura. Ni indege rero zagiye zigaba udutero dutandukanye mu baturage. Abaturage ku munsi w'ejo biriwe bahiye ubwoba, bihisha mu mashyamba, bihisha mu ngo zabo, ndetse bakaba bakomeje gutaka bavuga yuko umutekano wabo ukomeje kujya mu kangaratete cyangwa se mu kaga. Basaba leta ko yagira icyo ikora igahagarika imirwano cyangwa se kubahiriza agahenge hagati yayo na M23, kugira ngo ubwoba bwawe bukomeza kuba bwinshi cyane muri abaturage ba Repubulika ya Demokarasi. Muri Warikare M23 nabwo ku munsi w'ejo humvikanaga urusaku rw'imbunda ziremere ndetse n'izoroheje mu bice bitandukanye by'iteritwari ya Warikare, aho muri Buhimba agace kamaze kwigarurwa na M23, ariko ihuriro ry'ingabo za leta zikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo zongere zikambure iri huriro, cyangwa se iyi M23 bongere bakigarure cyangwa se gasubire mu maboko yabo. Nuko rero bimeze mu burasirazuba bwa Kongo. Umujyi wa Goma hakomeje kuvugwa ibibajyanye n'ifungwa ry'ikibuga cy'indege, bivugwa yuko ubu ngubu na M23 ubwayo irimo yibaza ikigomba gukurikira cyangwa se ikigomba gukorwa, nyuma y'aho leta ya Kongo ikomeje gutegeka ko ikibuga kigomba gufungurwa. Perezida Emmanuel Macron yabigarutseho kenshi cyane, ariko u Rwanda narwo rwagiye ruvuga byinshi cyane ku bijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga, ati bakwiye kubiganiraho hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo, cyane ko M23 yigenzura iki gice kibarizwamo ikibuga cy'indege cya Goma cyangwa se Goma Airport. Ngibyo rero
ni updates z'amakuru yo ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka twiganire kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitike utavuga ari umwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Duhere kuri iyi nkuru ivuga yuko umuhungu we ni ukuvuga witwa Remy Amahirwa yongeye kandi kujijisha ndetse no kubeshya amahanga, agaragaza ko nyina arengana, asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo rero arekurwe. Tariki ya 20 Kamena 2025 nibwo urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko Ingabire Victoire Umuhoza yatawe muri yombi nyuma y'uko urukiko rukuru rusabye ko akorwaho iperereza ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ndetse no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Uyu mugore akurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kwangisha Leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Icyakora umuhungu w'uyu mugore ntiyumva impamvu nyina afunzwe, anayo yatumye rero yandikira ibaruwa abo muri Amerika abasaba ko bategeka u Rwanda kutamuryoza ibyo akurikiranyweho nk'uko Remy Amahirwa ajya bivuga. Ifungwa rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza ryaje rikurikira ibikorwa byo kugambirira ubugizi bwa nabi binyuze mu mahugurwa yahawe abayoboke b'ishyaka rye. Ni amahugurwa yigiwemo uburyo bwakoreshwa mu guhangana na Leta, burimo mobilization and persuasion, imyigaragambyo yo guhangana na Leta, na cooperation tactic ishingiye ku kutumvira gahunda za Leta, Dwayirema ngo igamije gushyira Leta mu gihirahiro ndetse n'ibindi. Abazi imyigaragambyo bazi n'ibibi byayo. Abanyarwanda ntibumva rero uburyo ushaka kubayobora yabashishikariza rero gutwikira amapine mu mihanda, gusenya ibikorwa remezo, mbese gusubizwa mu icuraburindi bavuyemo, aho kugaruka kuri izi nzira enye we n'abambari ba nyina bisungaga mu gukuraho ubutegetsi. Remy Amahirwa yavuze ko nyina afunzwe ku mpamvu za politike mu Rwanda. Yagaragaje ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo Amerika ibereye umuhuza atazagerwaho bitewe n'impamvu ashinja u Rwanda, zirimo ubuyobozi yisenyene, ubutabera ngo butanoze, kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, guheza bamwe mu by'ubukungu n'ibindi. Uyu musore yatangaje ko ngo nyina yatawe muri yombi nyuma y'uko anyujije ibitekerezo bye muri Al Jazeera, ibintu bidahuye n'ukuri. Muri icyo gitekerezo uyu mugore yashimangiye raporo zidafututse zishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa mama ya gatatu wumva atitaye ku mpamvu muzi uyu mutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bahohoterwa bakicwa umunsi ku wundi urwanira. Icyo gihe yavugaga ko Kongo ngo u Rwanda rukwiye rero kuganira n'abatavuga rumwe narwo, impunzi, abandi. Yibagije ko n'ukivuka azi neza ko ibiganiro hagati ya Leta y'u Rwanda n'impunzi ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bigamije kuvugira umutwe w'iterabwoba wa FDLR, na cyane ko ari wo uhakorera mu burasirazuba bwa Kongo. Yirengagije ko statut y'ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1998 yarangiye ku itariki 31 Ukuboza 2017 ko abo yita impunzi ari abajenosideri bahunze ubutabera bakisuganya bazagaruke guhirika ubuyobozi buriho ndetse no kumaraho uburundu abatutsi mu Rwanda. Uyu muhungu yagaragaje ko ibyaha nyina akurikiranyweho nta shingiro bifite, ahubwo ko bishingiye ku mpamvu za politike. Yabuzwa n'iki ko nyina akatirwa imyaka 15 akabarirwa 7? Hitezwe ko afite umutima umenetse, ahubwo yangeso yarabye ikongera ikazanzamuka, umuteguro wo gukuraho ubuyobozi bwamubabariye akawukaza cyane. Remy Amahirwa yavuze ko nyina yafungwa yangiwe guhura n'abo mu muryango we ndetse n'abanyamategeko mpuzamahanga be. Yongeye kwitsa ku byo urugaga rw'abavoka mu Rwanda ngo rwanze kwemera umwunganira mu mategeko mu gihugu cya Kenya. Umunyamategeko uvugwa ni Emily Kwamboka Osiemo, asanzwe abarizwa mu rugaga rw'abavoka muri Kenya. Icyakora urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwanze ko aza gukorera mu gihugu ku mpamvu umuyobozi mukuru warwo Maître Nkundabarashi Moise yasobanuye mu kiganiro yahaye itangazamakuru. Maître Nkundabarashi Moise yagaragaje ko mu mategeko imikorere y'abavoka ku isi habamo icyo bita ihame ry'amagirirane, reciprocity, kugira ngo rero wemererwe gukorera mu kindi gihugu nuko icyo gihugu nacyo kiba rero cyemerera abavoka b'icyo gihugu rero gukorera mu gihugu cyanyu. Maître Nkundabarashi Moise yavuze ko atari ko bimeze muri Kenya kuko yo itemerera abavoka bo mu Rwanda gukorerayo, bityo ko ukurikije iryo hame y'amagirirane n'u Rwanda ubu rwahisemo rero kutemerera abavoka muri Kenya gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mvugo zivuguruzanya, uyu muhungu wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza Remy Amahirwa yavuze ko nyina abayeho nabi kandi atemererwa gufunganwa n'abandi bagororwa. Ku rundi ruhande akavuga ko u Rwanda rutemerera aho umuryango we guhura na nyina. Ukibaza uko yamenye ko afungiwe aha wenyine kandi atabasha kuvugana nawe bikakuyobera. Remy Amahirwa yibukije ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza ukunze kunyuzwamo imigambi y'abashaka kongera guhekura u Rwanda bakarugeza hanyuma y'aho rwageze mu mwaka w'1994 atari ubwa mbere yarafunzwe.
yagarutse ku buryo ngo nyuma y'iminsi mike ubwo yari ageze mu Rwanda muri 2010 yahise afungwa ndetse agakatirwa imyaka igera kuri 15 muri gereza. Icyakora ntiyavuze ko nyina yahamijwe kugambanira igihugu ugamije kukibuza umudendezo ndetse no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ntiyibukije amahanga asaba gushyira igitutu ku Rwanda ko ubwo nyina yakandagizaga ikirenge mu Rwanda akagera ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi muri Kamena 2010 yahise abaza aho imibiri y'abahutu iri ngo yabonaga iy'abatutsi gusa. Imvugo yari yuzuye urwango ndetse no gupfobya Jenoside yakorewe abatutsi. Mu buryo bwo kudashima, Remy Amahirwe yagaragaje ko nyuma yo gufungwa kwa nyina imyaka 15 yamazemo 8 ubundi abarirwa n'umukuru w'igihugu, ibintu wabonaga mu nyandiko ye ntacyo bivuze, ahubwo ngo ko yangiwe kujya gusura abana be, abuzukuru n'umugabo we urembye cyane. Nyamara ubanza na nyir'ubwite atarajwe ishinga n'uwo mugabo we urwaye, ahubwo ikimubabaje ari ukwifashisha umutungo mu by'ubwenge bwabo muri Serbia ngo ashyire mu bikorwa operation shira ubwoba udahungetwa ugahungeta. Serwakira, sondage n'indi migambi yose igamije guteza imvururu ndetse no kugira nabi abanyarwanda ahora yifuza kuyobora. Uyu mugabo yavuze ko umwana we w'imyaka 10 ngo uba muri Amerika ahora abaza igihe nyirakuru azagira kubasura. Mbese kuri we nyina niyo yakora ibyaha agahishya mu Rwanda atagomba rero kwiryozwa kuko ari ndakorwaho, ahubwo agomba guhembwa kujya gusura abana be. Icyakora ubanza agawa kari ku wundi gahwandurika uburyo uyu muhungu ashishikajwe nuko umwana we yajya gusurwa na nyirakuru, ariko ntaburire nyina iyo ajya gutera inkunga ibikorwa bya FDLR iza gutera u Rwanda, ibitero bigasiga bihekuye imbaga. Kuri we nyina aguma kandi kwica abandi, agahembwa kujya gusura abo yasize ibwota amasimbi. Ati nibyo ntako bisa, ati guhura na nyogokuru wawe ariko n'abakinwe ku mubyimba. Ati muri 2010 ubwo uyu mugore wifuzaga kuyobora abanyarwanda yageraga i Kigali ni abantu kandi nabo ati bakwiriye ubutabera. Marangamutima ati ye no gusigiriza ibyaha bya nyina. Remy Amahirwa yakomeje agira ati niba leta zunze ubumwe za Amerika zishaka kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, ikwiriye gutangira gukoresha ububasha bwayo mu gusaba u Rwanda gukora amavugurura, bwa mbere igategeka u Rwanda kurekura mama. Ati nta mananiza n'abandi bafunzwe ku mpamvu za politike. Yibagije ko u Rwanda ari igihugu cyigenga gifite inzego harimo iz'ubutabera zigenga zigomba kuryoza buri wese ibyaha akurikiranyweho nta kurobanura. Uyu mugore asabira gufungurwa ndetse ibyo guhuza abantu mu matsinda bagamije gutegura imyigaragambyo n'ubundi bugizi bwa nabi ni nawe wigeze kuvuga ati ntewe ishema n'ibikorwa bya Wazalendo. Uyu ni umutwe wakomeje kugira uruhare mu bwicanyi bwibasira abatutsi b'abanyekongo kugeza naho babagwa, inyama zabo zikotswa, bakaribwa ku mugaragaro, abandi bagatwikirwa bakameneshwa n'ibindi. Nyamara ibyo bikorwa byabo bigayitse bikamutera ishema, ari nayo mpamvu rero yarasigaye akora ubutaruhuka ngo no mu Rwanda abigaragaze. Remy Amahirwa yayobeje amahanga, hananiwe kwibutsa uburyo nyina wizerera mu gukora politike binyuze mu kubuza igihugu umudendezo yakunze gutera inkunga FDLR igahungabanya u Rwanda aha na hariya, inzirakarengane n'ubu zikaba zitarabona ubutabera. Remy Amahirwa yatanze ingero ngo z'imiryango mpuzamahanga zemeje ko nyina afungiye ibitekerezo bye, ariko yibagije ko iyi miryango ariyo ikoreshwa nyina umunsi ku wundi ngo irebe uko yasubiza u Rwanda mu bihe by'umwijima rwavuyemo. Nk'uko bikomeza kugenda rero bigaruka kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Hanyuma rero mbabwire ko uyu Madame Ingabire Victoire Umuhoza uregwa ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda yihanye inteko y'abacamanza yari igiye kuburanisha urubanza rwe mu mizi mu rukiko rukuru rwa Kigali, agaragaza ko atayitezeho ubutabera. Ibi byabaye ku itariki ya 2 Nzeri 2025 ubwo yari agiye gutangira kuburanishwa hamwe n'abandi bariganwa barimo abahoze ari abarwanashyaka b'ishyaka rya Dalfa Umurinzi ritemewe gukorera mu Rwanda, n'umunyamakuru wa Umubavu TV Nsengimana Theoneste. Perezida w'inteko iburanisha urwo rubanza yatangiye agaragaza ko Ingabire Victoire Umuhoza yari yandikiye urukiko asaba ko urubanza rwasubikwa kubera impamvu eshatu. Impamvu ya mbere ni ijyanye no kuba gikeneye kunganirwa n'umunyamategeko w'umunyakenya Emery Kwamboka Osiemo usanzwe abarizwa mu rugaga rw'abavoka muri Kenya. Kuri ubu yunganiwe na Maître Gatera Gashabana ari nawe wunganira abandi bantu 9 barebwa muri dosiye imwe, akaba ashaka ko yagira umwunganizi mu mategeko we wihariye kandi akaba amufite ukorera umwuga muri Kenya, ndetse ngo yasabye ko yahabwa uburenganzira bwo kumwunganira ariko bikaba bitarakorwa. Ubwo burenganzira rero bugomba kandi gutangwa n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Ikibazo cya Emery Kwamboka Osiemo cyakunze kugaruka cyane mu rubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza guhera mu gihe yaburanaga ku n'ifungwa ry'agateganyo. Perezida w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maître Nkundabasha Moise yigeze kuvuga ko mu mategeko y'imikoranire abavoka ku isi habamo icyo bita ihame ry'amagirane reciprocité, kugira ngo rero yemererwe gukorera mu kindi gihugu nuko icyo gihugu nacyo kiba cyemerera ko abanyamategeko bo mu gihugu
ushaka gukoreramo baba bemerewe gukorera mu gihugu cyawe. Urugero, niba abanyamategeko bo muri Kenya bifuza gukorera mu Rwanda, abo mu Rwanda nabo bagomba kugira uburenganzira bwo gukorera mu gihugu cya Kenya. Magingo aya ibi ntabwo ariko bimeze hagati y'ibihugu byombi. Kuri iyi nshuro Madame Ingabire Victoire Umuhoza yari yongeyeho undi mwunganizi Maître Gashema Felicien uri mu baburanye kuri dosiye. Impamvu ya kabiri ni ikirego yatanze mu rukiko rw'ikirenga agaragaza ko ingingo yashingiyeho n'urukiko rukuru rutegeka ko akorwaho iperereza ryimbitse inyuranye n'itegeko nshinga, bityo yagitegereje ko kiburanwa. Impamvu ya gatatu yari yatanze nuko atabonye umwanya uhagije wo gutegura imyiregurire ye, kuko yabonye ikirego cy'ubushinjacyaha yakibonye ku itariki 20 Kanama 2025 ubwo perezida w'inteko iburanisha urubanza yamubazaga ku kibazo cy'umunyamategeko yifuza. Ingabire Victoire Umuhoza yahise yihana inteko yose. Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko impamvu zo kwihana iyo nteko ishingiye ku kuba ariyo yafashe icyemezo cy'uko akorwaho iperereza, bityo ko kuri we asanga iyo nteko yarafashe uruhande. Ati ntabwo nari niteze ko ari mwe mugiye kuburanisha urubanza, kuko ari mwe mwafashe icyemezo cy'uko nkurikiranwa. Numva ati mwarafashe uruhande, ngaba rero mbona ntahabwa ubutabera uko bikwiye. Kwihana inteko cyangwa se umucamanza biba bisobanuye ko wanze ko bakuburanisha. Itegeko riteganya ko kwihana umucamanza bikorwa mu nyandiko. Igihe cyose urubanza rutaracibwa, uwihanye umucamanza wiburanisha agomba kwandikira perezida w'urukiko inyandiko isobanura impamvu z'ubwihane mu gihe kitarenze umunsi umwe urukiko uwo uyiburanisha rubereyemo ubwihane. Iyo icyo gihe kirenze ataratanga iyo nyandiko, bifatwa nk'aho nta bwihane bwabaye, urubanza rugasubukurwa. Iyo umucamanza yihanwe iburanisha, umwanditsi yandika ko habaye ubwihane, inteko iburanisha igasubika urubanza nta mpaka. Iyo umucamanza yihanwe iburanisha ryarapfundikiwe, inteko iburanisha ihagarika ica ry'urubanza igategereza icyemezo kuri ubwo bwihane. Iyo ubwihane bwemewe, umucamanza wihanwe ava mu rubanza agasimbuzwa undi, urubanza rukongera guhamagazwa mbere yo kuruca. Iyo ubwihane butemewe kandi iburanisha ryarapfundikiwe, inteko iburanisha ikomeza ica ry'urubanza, byaba ngombwa ikimura isomwa ryarwo, bitabaye ngombwa kongera guhamagaza ababuranyi nk'uko amakuru yagiye abishimangira amategeko y'u Rwanda. Hanyuma rero reka mbabwire ko ibyaha Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranyweho n'ubutabera bigaruka ku gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho na perezida wa repubulika no guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Ibyo byose rero bikomoka ku bikorwa we n'abambari be muri Darifo Murinzi bakoraga bategura ko umugambi wabo uzagerwaho. Bari bafite gahunda bise intumbero y'ejo hazaza ikubiyemo uko ibikorwa byabo bizakorwa. Aba bambari ba Madame Ingabire Victoire Umuhoza bakoraga amahugurwa anyuze mu nzira enye bumvaga ko azabafasha gukuraho ubutegetsi. Izo nzira zirimo izo yise mobilization and persuasion, bivuze ko bigaga uburyo batangiza ibikorwa bitagira ingaruka ariko bigamije gutinyura abaturage guhangana n'ubutegetsi bita ubw'igitugu buriho mu Rwanda. Indi nzira ni imyigaragambyo hagamijwe kugaragaza ko bahari kandi biteguye guhangana na leta. Inzira ya gatatu niyo bise non-cooperation tactic, ishingiye ku kutumvira gahunda za leta zose zirimo no kwanga gutanga imisoro ndetse no kwigomeka ku bindi bikorwa bya leta n'ibicuruzwa nka Made in Rwanda. Harimo kandi indi nzira bise Dairema, bavugaga ko bazatangira kuyikoresha bamaze kubona umubare munini cyane w'abayoboke, kuko iyo ifite ingaruka nyinshi cyane. Ahanini ngo ibigamije gushyira leta mu gihirahiro, aho bakora ibintu bigacanga leta ikabura icyo ikora. Tariki 24/04/2021 abambari ba Madame Ingabire Victoire bahuriye mu nama yakorewe kuri internet bagaruka ku byavuye mahugurwa yabaye mu minsi yari ishize y'uburyo gahunda yabo izashyirwa mu bikorwa. Ayo mahugurwa yabaye biga ku bitabo byanditswe n'Umunyaserbia Sreda Popovic wagize uruhare mu gukuraho ubutegetsi bwa Slobodan Milosevic. Ibyo bitabo bikubiyemo rero uburyo bwo gukuraho ubutegetsi. Ayo mahugurwa bayahawe na Popovic afatanyije n'undi wari wiyise izina rya Sandra, basobanurirwa neza uburyo bwo guhirika ubutegetsi. Abari bitabiriye iyo nama yo kureba umusaruro w'amahugurwa barimo abantu bo muri Darifo Murinzi, ishyaka ritemewe rya Ingabire Victoire, abo muri Jambo Asbel, itsinda rigizwe n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bamubirigi, abiyita abaryankuna n'abandi batandukanye, bose bari bakoresheje amazina atariyo. Bwicukumbura ikinyamakuru rya Akadomo.com cyakoze imaze no kumva ibyavugiye mu rubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza wari uyoboye inama wiyise Vidi, yabwiye abitabiriye ko ibyo bize hagati y'itariki 20/23/2021 bishingiye ku cyo bise Vision of Tomorrow, intumbero y'ejo hazaza, intumbero yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Bose bavuze ko bagomba rero kuzashyira mu bikorwa umugambi bemeranyijeho wo guhirika ubutegetsi ntabwo intwaro zikoreshejwe, ahubwo bifashishije ubumenyi bahawe mu mahugurwa yamaze iminsi 8.
Abari bitabiriye iyo nama bari mu matsinda ane. Itsinda rya mbere ryari riyobowe n'uwiyise 88, gusa bikekwa ko ari umwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda uba mu Bubiligi. Muri iyo nama yo kurebera hamwe ibyizwe, yavuze ko mu itsinda rye yasanze bazakoresha uburyo bise shira ubwoba budahungitwa ugahungita. Ni igikorwa bise ko cyagombaga no kwibanda ku cyiciro cy'abazunguzayi bakunze guhungitwa kubera irondo ry'isuku, aho ngo bazumvisha abo baturage ko ari bo mwanda leta ishaka kwikiza. Bagarutse ku bayobozi b'inzego z'ibanze ngo kuko basanze ko bakunda no guhungitwa kubera inzego zibakuriye. Biyemeje ko bazahimba indirimbo ivuga ku mibereho mibi y'abazunguzayi, igahimbirwa hanze y'u Rwanda, hanyuma igakwirakwizwa mu bantu benshi cyane mu Rwanda mu icengezwamatwara. Bari bavuze ko bazashyiraho amarushanwa yo kuririmba, bityo hakazatangwa n'ibihembo ku muntu uzaba waririmbye neza kurusha abandi. Muri iryo cengezamatwara 88 yavuze ko inyungu bitezemo ari ugukuraho icyo bise popularity cyangwa se ubwamamare no gukurikirwa n'inzego za leta ku mbuga nkoranyambaga. Itsinda rya kabiri ryari riyobowe n'uwise Michel. Muri iyo nama yo kurebera hamwe uko amahugurwa yagenze, yavuze ko bahisemo operation Serwakira izibanda ku bantu bafite ibibazo by'ubutaka, hanyuma bakazanakora indi ijyanye n'icengezamatwara. Bo ngo bagombaga gukora gahunda yabo mu bice bibiri, aho igice cya mbere hagombaga gukoreshwa impapuro zanditseho ibintu bakazikwirakwiza ahantu hatandukanye mu gihugu hose. Ikindi ni uko bagombaga kandi gukoresha inyandiko zanditseho ngo turambiwe gukubitwa, turambiwe imisoro ihanitse ku muturage, turambiwe ubwicanyi no gushimutwa. Ubwo butumwa bari kujya babuha abamotari bakabunyanyagiza ahantu henshi cyane hashoboka mu gihugu. Babonaga ko buzatanga umusaruro kuko ngo uhendutse. Inyungu bari biteze yari uko bizatuma rero abaturage batangira gutinyuka, bagashira ubwoba, bakabona ko ibintu bishobora guhinduka. Byagombaga gukurikirwa n'izindi mbuga nkoranyambaga zari gushingwa bamaze kubona ko ibintu bishoboka. Muri iryo tsinda uwiyise Salome yavuze ko babaga bihanangirije leta mu buryo bukomeye, ikabona ko bariho kandi bakora ku buryo iby'uko yatekerezaga ko nta muntu wayihangara ibona ko bidashoboka. Itsinda rya kane ryari riyobowe n'uwiyise Penino. Bo bari bahisemo intero yitwa umuturage imbere. Yavuze ko FPR Inkotanyi ifite intego ivuga ngo umuturage ku isonga, ariko bo bagomba rero kumushyira imbere. Bavuze ko bazakoresha inyandiko bakandikaho amagambo akurikira: kwamburwa ubutaka, kwakwa imisoro y'ikirenga ndetse no gukubitwa kw'abazunguzayi. Banavuze ko bazanakoresha andi mayeri yo kwigomeka kuri leta, bakanga gahunda za leta zose. Banatanze urugero ko bazifashisha ibyabaye Kangondo, ahimuwe abaturage bari batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga, bagakoresha imipira y'icyatsi yanditseho ngo gakondo yacu, bayambara mu rubanza rwabo, ariko bigakorerwa rimwe mu gihugu hose mu kwerekana ko n'abandi bose leta yambura abaturage ubutaka bwabo, ko atari ko Kangondo gusa. Ayo ni amagambo yavuzwe na Sibomana Sylvain, wari umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu wa Darifa Umurinzi. Itsinda rya kane ryavuze ko rizashaka impirimbanyi zikajya mu bazunguzayi gukora ibikorwa by'icengezamatwara. Nyuma yaho buri tsinda rigaragarije ibyo rizakora, habayeho umwanya wo gutanga ibitekerezo, maze uwiyise Grace, amazina ye nyakuri ryaje kumenyekana ko ari Sibomana Sylvain, yavuze ko nk'umuntu uri mu gihugu imbere ibyo kwambara imipira bidashoboka, ahubwo ko basanze babanza gukora icengezamatwara mu baturage bahereye ku byiciro byihariye, ku isonga abamotari ndetse n'abazunguzayi. Yavuze ko ngo iyo ateze moto agenda akusanya amakuru akumva abantu bose baramaze kwanga leta, ahubwo ikibura ari imbarutso, bityo ko batangira gukora udukorwa duto duto two kwigisha abaturage ndetse no kwigomeka kuri leta. Yari yatanze igitekerezo ko mu bantu barebwaho ari abanyamakuru b'imbere mu gihugu. Yakomeje avuga ko hari ingeri zigaragaza ko leta yatangiye kugira ubwoba. Avuga ko ishyingurwa ry'umuhanzi Jay Polly abantu bari benshi kandi bitemewe cyane ko hari mu gihe cya COVID-19, ariko ngo bakabarika kugira ngo rero badakoma rutenderi. Ati icyo tugomba rero kumenya nuko leta ifite ubwoba, nuko iyo urebye ibiri mu mitima y'abantu baba habaye akantu gato byashwanyuka bakabura uko babikora. Abandi batanze ibitekerezo muri iyo nama barimo uwiyise Mon na Brown, bari bashyigikiye ibyo kunyanyagiza mu gihugu inyandiko ziri amagambo runaka. Uwo Mon yavugaga ko aba i Muhanga, akavuga ko bagomba rero kurya ikinyuguti FPR ku mubiri wose. Brown yavuze ko ngo bazajya bambara mask ndetse na rinete zijimye n'ingofero, hanyuma bakagenda bajugunya inyandiko hirya no hino. Yavuze ko afite unumugira wanditse n'umupira wanditseho ngo Safari yubaha, umugabo wakubiswe na daso. Uwitwa Che Guevara we yatanze igitekerezo ko kujugunya izo tracks abantu bakwitonda, kuko leta yashyize ahantu henshi cyane za kamera, bityo ibyo bakora bajye babikora
bamaze gushishoza nk'uko bagiye bagaruka icyo gihe. Reka rero mbashimire cyane mbifurize gukomeza kugira ibihe